tini je o jaga o bungo tring moina ma o noro miss dignai ngi batai lai tini noro paikha no je tikha obno ti nang bese jate khatung khatung ang belai khina to jakha aro phai manjak phai tring bishikota lo winner angai ang jotno no kabo je buri rong no ani shakte buri rong no keep trying don't move a step forward just keep on trying that's all nang asak khorok sini bisingo nang tini winner rangmani bagai nang sak no tamo wanchuka bat bobo haima tongkha I want to I would be the inspiration of future je participate khana aniya gulobo so I would be the inspiration ane salogo nang tai bo jaga ro thangai batanya rongni chongmun to tong awo tang shebiya ko tawo ke nang le nang kuplai hinai ngai hinai wa wanchuk mani tini I want to say but I'm giving my 100% on my and I'm confident about this. Ke lokorok sabo winner ngai hinai chirkhok puro sunpuro o soroje je kom thingnai jota pro 2 number 2 number tangai asake borok ni mungoi chirkhok bai kana borok More want to play kada ang no best sobse mane jung jotan silai nang sak ko wansuk mai hai sibule ngai tabuk do buskang bisio botesio oba haikin oro o pandang bunai mistrik nanya tuino afro ni bagai lukorong no ba nogni e mare songrong no tam kasana musung dai lukorong no kasana musung ke narang jotan oro phaidi participate khaidi tala sidi they keep on trying nini sini mungkai ani mung khaduk male de burma badakani ani kami ambassador lai tripura hambai Zula ang MBB last year ako dai bikom khai dong ani mong sitil da Burma ani para hangke takar Zula ang MBB college last year ro bikom khai dong nangje tini boroi batai lai nangje applying ka abono tui nang bese jate khatung khajang da belai tong thoka o jaga phaiman ja nang asa phai khachal ni phai o jaga je tini moina dolayo jiti thaka abono ang ani imang mohai je mane haksal panang travel khaina ni sajago tai kubang ma jaga no thangai angar rongni bor rok bai baya brok khana ni belai musungong ka tinaro phai kubang ma baya brok ma laikha obo bani dream ni bisingani hobbies ni bisingo bo success sangkha belai tong thokjak nang batalai thani wo first na second na third bo position to first na ngan nang le bahai ma tongkha belai tong thoka nang sak le wa de wan soksa ang no pasangan hene nijini sak mane ang niji je omhai hine wan sugimiya je omhai manana hine hafena an je 100% ang suno best kha ngai nini to yang west to na district Sipahijola Sipahijola na ngai nang je o dholayo bahai ke oba hai district nai batalai tongu ba bisiburum no ngoi tongu a bahai ke saimane nang asa khapsalai dinaro batanya thaika ang Facebook ni dol khoksa boni thruti phaka boni mumke Pranab da Burma boni thruti phai ang o jaga manjak phaka nge lokorong ni buskang nang oba ke phunung mang thana nga buskang bisiro kole nang tam wan sokte se khaibunai da ang tini first round ang first position ang kha phaini bisiwo ka ang winner ang nai hini rogo wa de wan soka phaini ne bagai phainai bisirogo to o jaga sungto tai participate khaya gengke next generation je phainai serai rok borok tongnai borok phaine borok participate khai enjoy khai pani tai srung mongbo manani bagai bongno borok kasalo Burma ani para moina ma Longshore Valley ang puri tong Agartala Women's College last year gan nang tinile mistake nai batali thani wo nang bo position tongmane ang second na gan nang bahai ma tongkha second ngai wala ne tong thoka lain tong thoka na ngai nang khorok sini bisingo nang second tongai mankha nang abo wa de wan sumse ang angko second ngan hinai roko what one sukza gya happen of 50% one sukza but 51 sukza gya
Cái nó bát lại thế này là mông sao ăn chúc mông cái nó bát lại cái hay đấy ang oi na nang na mutung ini bát lại ada Ang batay man ani kuno like tom sanang ang hotat kisi kayang kuno ani preparation kare aset ang next time mo tega ang te basa preparation kaham keri nai sampai ke nini silmong tanong sakana ngai bos kang bisirong ni bagai lukorong tam ko sana mutung joto no 5 participate khai pe di bela na tok thogo te oro 5 joto mai khaksang ma manai joto no 5 participate khai pe manu Ani bumongkha Payel Riang, ani kamingkha Bichandramano Dasami Riang para, and Anke 2020 ni Miss Rignani winner. Actually, I am not the winner of this year, and 2020 nika. So and thank you and this year ni winner yafano kok sanane opportunity rima bagi thank you. cái năng là ốp bị sụt thế bị sụt chứ ốp cái oi là mình mang thà ô cái bọt phải cái nào năng là pro bahai mà tổng phải bắt tam quan chụp thà Excited tongo onek because winner ongman to excited obviously ongai. Abunta. Tini yang bong no je phai bong no logi rifemani bisingti besuk joroti tong thokani ni. Tongtokano because of program nungte bukusugo tisaimano borok onek participate khainai tongkhaita program te bukusuk kaimano ke every year nongo next year bongnai so ang request khayu je next year bo program o phaiwe participate khaibe tung so that program te bukusuk ka thongne Borong no nang taklai phai tam ro sawi ro go logi ro mari kha. Boda hel ro ma khai ka. health wa khaite mu khaigano te dressing te to buna rogo amtino ma khaigata Nini phai ni sal logo nang te bo am de kai borok no kusuko kainan bagai wansung ma wansuk ma tong te kuchuka thong na wansuk ka chine goro guri rok one kuchuka thong jate slara be baksa no ong thong hane